على كردستان لباكوريا كردستان العمد جي على سي بارتيين سياسي و بالسمينار كي حتى پیشوازی کرن على پوك حق پر پسك و سمينار كي لودره لحول جمعيت حتى درخستن از بحث على كردستان بكم هناكي بالكولنر سعید و روزاکا اول کنگی هاتیه چکرن که خیس کریه یکم جار لکودره چکرنه بحثایی بکن جبر گلگ مناقشه جیل سروی عالی حتی نه حتی کرن مرحبا اشترا مرحبا سر شواره بخیر هاتی گلگ سپاس کردستان پیروز به لهمو کردستانی پیروز به زور سپاس و پرسم اف علا کردستانی پیشی لکو هاتی چکرن چوا گیشته به مرحله آلا کردستان بهوریاوی دیگیجه بریا 104 ساله جارا پیشی آلا کردستان لگور راگاهاندن و گوتنا قدری مالا جمیل پاشا جمعیتا تشکیلات اجتماعی کرد سال 1920 دا برهف بویه و بریاره کی گرتنه بو کردا آله کی مناقشه کرنه در اینجا ما بوی مناقشه در سال 1920 دا آلا کردستانی اساسی وی هاتیه قبول کرن جسی رنگا پیکتی جور سوره ناوین سپیه و جری وی کس کرد ناوا آلای دار سر زمین سپی و تیج روژا کو سر آلای هر سه زمین بلاف بویه روبرا بلاف بویه ev ala 1920 hatiye dest nişan kirin o 1928 le ber baragay leşkeriya hükümeta Kürdistan'ı le agri ala jali khoybune ve hatiye çap kirin hatiye zede kirin o lüve deri ala hatiye hel kirin چه گورانکاری تداهاتی کرن؟ روز د کلتورا ملت کردا جمدا بگره حتی ایرو رمزکی پیروز ملت کرده اف آلا دما چکرنا کومارا کردستانی لمهاباتی سال 1946 دوباره خاطه هل کرن دما کومارا کردستانی و داری گوهارتنه کی تدا چه بو گوهارتن دو سری گنم خستن و نافدا نیوروژ هیا و هر وها قلمکی هیا بوی اوای المهاباتی دوباره هات هل کرن پشتی کل مهاباتی هات هل کرن سال 1999 لباشور کردستان جالی حکومت هرما فدرالیا کردستان دا وک آلا فرمیا کرده هاتا قبول کرن باشه نه بس دور داشته گورانکاری هاتا کرن نوسا او پشتی کو 1999 دا هات قبول کرن بریا وی ساله کی مهاردات ازادی بخوا لامریکای سروکی کرسیا دیروکیه کردی روجلاتی کردستانیه آلا کردستانی ستاندارتیزه که yani bir روبر خو سه تقسیم دو وکا standart که روبر هر رنگ کی standart که تیجا کل سر آلا کردستان هاتیه چکرین 21 تیریجوی هنه او آلا کو هاتیه standartize کرین او تیریجوی بویا ثابت و standart بویا ev ala 1999 da jali parlamentoya Kürdistan'ı ve hatta erekirin o iro ala fermiya milleti Kürde li başuri Kürdistan'ı hatiye el kirin. Başa. Ber çand tireş habun teda? Beri standart ki tüne bu. O standart 1980 standart tire hecmara tireja tüne bu. Ala kul agri hatiye el kirin dama kum tamaşa dikin روزه کی کو تیرج وی زیاده شباندنا روزه لو 21 تیرج ام بالا خو بدن ایروجی شما 21 تیرج اوج مهمه ایروجی او کو هر لالش دبینن او سمبولیک لالش وکا روز و هیف هنا درو دورا ویز 21 تیرج yani او 21 تیرج
bi vê awayî ji kultura Kurda hatiye ketiye nav vê yekî ne ku bi dilê xwe bi xwestina xwe kesî destî şen neke. Alaqayê bi Newrozê heye 22 Adarê. Alaqeyê wî bêguman hem Newrozê heye hem sersala Kurda heye sala nû ya Kurda ye heman demî û wekî dî jî maneyê wî ye ku dîroka kultura Kurda de hene ji ber vê yekê ew 21 tîrêj standard bûne û bi vê awayî îro hatiye helkirin hatiye bawekî fermî hatiye erêkirin. Zor spas. Ez jî spas dikim. Gelek spas wekî me ji lêkolner birêz Saîd Veroj guhdarî kir. Ev al ne ala tu partiyekî tu hizbekî tu grûbekî ye ev al ala Kurdistanê ye û ji mêjuya xwe yani ji dîroka xwe heta niha bi vê awayî ji hemû aliyên partî û rêxistin û axir çi grûbên Kurdistanê ve hebe hatiye qebûlkirin heta roja îro hatiye wisa bidawî bikin.